Pamirsa Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI, Bambang Trisnohadi miwah rombongan, mupu padi organik ring subak kualonan, desa Sidan Galahi Sani Sampun Lintang. Pemargin ucap ada tujuan wantu program percepatan pemerintah nuju swasembada pangan, sani beprakanti pantaraning pemerintah desa Sidan sarang Kodim 1616 Gianyar. Pangdam 9 Udayana miwah rombongan rauh ring subak kualonan desa Sidan kesangra oleh Dandim 1616 Gianyar, Letkol CPN Gede Winarse kesarengin Porkovimda Gianyar, kelanturang antuk pengalungan bunga oleh perbekal Sidan kairing suaran kamelan Baleganjur. Perbekal desa Sidan Made Sukrayase Mausang, krama desa Sidan dahat merasa bangga santukan sida pindah ke silih tunggil desa sane ngelimbakang pertanian padi organik. Pertanian padi organik ring desa Sidan sampun ngawit kalimbakang dawag warsa kalitali kalidase sinarengan ring panglalah pandemi COVID-19. Pemerintahan desa Sidan memperkanti sareng TNI Angkatan Darat pemekasnya nih Kodim 1616 Gianyar nyansan ngajim barang antuk nandur padi organik sane rauh mangkin side kapupu ring subak kualonan soro padi sane ketandur inggih punika Inpari 32 Inbrida padi sawah irigasi antuk jimbar panen sia hektar miwah hasil panen padi pitu koma petang dasa kutus ton a hektar risampun nerima sesobiahan saking Kepala Desa Sidan, Pangdam 9 Udayana miwah rombongan raris nuju persawahan Subak Walonan, tur antuk simbolis mupu padi, kelanturang nuju ke genah perontokan padi nganggen mesin dores. Ringgalai nucap taler rauh dan rem 163 Wirasatya, para asisten Kasdam 9 Udayana, Kasih Ops miwah Kasih Intel Kasrem 163 Wirasatya, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gianyar, Dandim 1616 Gianyar, Kapolres Gianyar AKBP Ketut Widiade, Kajari Kabupaten Gianyar, Kaangganin Kasih Intel Kejari Gianyar, Ikomang Adiwijaya, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Gianyar, dan Yonsipur 18 YKR, Camat Gianyar miwah Uleman Sanetiosan. Wirnaya Bali Pos Kuningayang.